Ja njegovu svaku reakciju, ali svaku, i kad je ugodno pitanje i kad je neugodno, interpretiram kao bahatost, kao maksimalnu bahatost. Jer, na primjer, gospodin Bandić kaže, ja samo delam. To za razliku od nas drugih, i drugi ljudi samo delaju, samo od toga nemaju tolike koristi. Zašto vi ovdje demonstrirate toliko bahatost, to mi nije jasno. Ne, ja nisam bahat, ja sam najskromniji čovjek. Hercegovac i Zagrebčanin, intelektualac i narodni pajdo, Bandić objedinjuje još jednu unutarnju podjelu. Taj bivši ambiciozni član Saveza komunista Jugoslavije danas se prikazuje kao veliki vjernik od rođenja, što znači da je ili vjeru jedno vrijeme prešućivao ili je drugovima lagao, što je loše po njega i kao komunista i kao katolika. Reći ću vam nešto, slušam sada kroz prozor jednog od političkih analitičara i ostala mi je rečenica u zraku. Da Milan Bandić ima nešto Tuđmanovog. Imam ja i Tuđmanovog, imam i Radićevog, imam i Starčevićevog, imam i Račanovog. Ja imam od svih po nešto, ali od svih najbolje. Bog, dečki, kako je? Šta neće, a? Dobar dan, poštovanje, kako ste? Kako je? Bog, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Milane! Bog! Opet neće. Šta je? Opet neće. A neće, palimo 6 sati tamo. Pa spustio se ga i nema neće. šta, nismo motor skidali, sve ništa. Evo ovi ljudi tu. Kaj se dela? Dobre. Kaj se dela ovde? Poštovanje. Bog. Znate šta, ajmo mjesta malo napraviti da ja mogu podsvukat rukave da skinem motor. A prava drama odvija se u Zagrebu. Naime, sinoć je uhićen zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i to zbog sumnje da je umiješan u veći broj korupcijskih afera. Gospodine Bandić, Recite. jeste li vi Jesam baš. kolovozu 2013. zaposlili stanovitu Slavicu K. na mjestu posebne savjetnice Zagrebačkog holdinga za financije? Jesam, pa što? Pa gospođa ima 5 razreda osnovne škole. A šta ćemo više? Mislim, evo, pogledajte ministra financija, ali tako, on ima visoke škole, a proračun i dalje u banani. A ona kućanica i sve račune plaća svaki mjesec, sve na vrijeme. I muž on je ispeglan i čist, djeca su na broju i sita. Gospodin Bandić će učiniti šta hoće jer mu mi to dozvoljavamo. Ono što je najgore da ima puno ljudi koji misle da to nije u redu, da je on bahat, da on prezire sudove ovog građanstva koje tu još postoji, ali šute.
I to mu je dalo krila da nas zapravo s ovakvim prezirom tretira i meni se čini da to što on si to sve dozvoljava ne govori mnogo o njegovim vrlinama, ali govori mnogo o našim manama. Dobro, a što je s računom vaše predsjedničke kampanje iz 2009. Šta s njim? Pa, nakon kraja te kampanje, skroz do lipnja 2012. je još 24 milijuna kuna uplaćeno tamo. Pa ja nisam nikome govorio da uplati. Oni jednostavno, ljudi su mene htjeli za predsjednika i uplaćivali su. Što? Pa gospodine, to vam je kazneno djelo. Niste platili prirez ni porez na te novce. A onda mi bit će to Milanović uplatio, vaš šef. Ovo mi je on smjestio, ko da ne zna. Dobro, ali opet ste vi bili taj koji je podizao novce i trošio ih. Ja sam, a šta biste vi? Da ga pojede inflacija. A vidite kako banke propadaju. Budite ozbiljni malo. Mr. Bandic, excuse me. What are you wearing tonight? Okay? What are you wearing tonight? Yes. Sorry? Yes. What are you wearing tonight? Da. Do you understand me? I compliment your clothes and ask you what are you wearing tonight? Croatia speak. You don't speak English? Croatia, speaking Oh, Croatia. I'm sorry. Thank you. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Der Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Nicht als Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Jahrelang hat das Militär meine Aktionen nur behindert! Es hat mir jeden nur ersichtlichen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hätte gut daran getan! Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Tun Sie, was Sie wollen.